Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar. Allah Teala ıyık Ramazan ayıbızdı berekeli, kutlu kılsın. Allah Subhanahu wa Ta'ala bu ayda atkargan taat ibadatlarımızdı, bergen sadakalarımızdı, okugan namazlarımızdı, jana karmagan orozolarımızdı özler göğünde kemçilikler menen birde kabul kılgan bolsun. Biz bugün sizler menen Ramazan ayında kılıngan ibadatlardan izgiliklerden alıp kele turgan soğuptur jönünde söz kılabız. Bu meselede ulu imamımız İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh'tin sözünü okup düşünüge hareket kılalı. İmam Rabbani rahmetullahi aleyhi özünün El-Maktubat dep atalgan kitabinde bul orozo ayı turalı mınday dep aytat. Orozonun aябай ulu bir ay ekendigi turalı bilinүүsü zarıl dep aytat. Bul aydın öte ulu ekendigin biz sahabalardın bir praktikasынан görsök bolat. Rivayatlarda kelet. Sahabalar 6 ay orozogo jeteli dep Allah Taalaga dua kılışçu eken. Orozogo jetip, orozonu ötkörüp, orozo menen koştoşkondon kийин 6 ay Kuday Taalaga dua kılışçu eken. Ey Allah Taalam, oşol orozo ayыбызды, orozoda kılgan taat ibadatlarыбызды öz dar göğünde kabul kılgının dep dua kılışçı eken. Oşonduktan sahabalardan tilinen orozo ayı, Ramazan ayı takır düşçü emes eken. 12 ay dualarında koştup durgan bir ay bolçu orozon ay. Oşon üçün orozo ayını Ramazan bizim ne dep aytabыз? 11 ayın sultanı dep aytabыз. İmam Rabbani Hazretleri aytat. كل عبادة نافلة من الصلاة والذكر والصدقة وأمثالها في هذا الشهر تساوي أداء فريضة فيما سواه. Bul ayda nafil bolgon ibadatlar, namaz bolsun, sadaka bolsun, zikir bolsun, Kur'an oku bolsun, salavat şarifalarda aytu bolsun, ayırması yok. Farz bolbogan kaysı bir amaldı egerde bir Müslüman bul ayda atkargan bolsa, bul amallardan alıp gelgen soğu Ramazandan başka ubakıtta atkargan kaysı biz bir farz ibadattın soğu menen teteye bolat dey. Karasaňızlar. Negizinen farz menen nafil ibadatlar salıştırılbaydı. Hiç kaçan salıştırılbaydı. Sebep degende nafil ibadatты adam balası kılbay koygan bolsa günöge batbaydı. Al эми farz ibadatты atkarbay koygan bolsa sözsüz türdө günöge batkan bolat. Birok karasaňızlar, egerde nafil ibadatты atkargan bolsa sözsüz türdө bir farzды atkargandın soğuna bolat dep atat. Al эми kimdir börö bul Ramazan ayı içinde bir farzdı atkara turgan bolsa, Ramazandan sırtkarı bolgon ubakıtlarda 70 farzdı atkaruunun soğuna bolat dep aytylat. Karasaňızlar. Öte çoň bir sıylık, öte çoň bir merim Allah Subhanahu wa Ta'ala'dan. İmam Rabbani ulantyp atat.
وَمَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ. Kim deyt? Bir insanğa, orozo karmagan bir insanğa oz açtırgan bolsa, anda oşol kişinin barık günölörü geçirilip, özün emne kılat tozok otundan kutkargan bolot. Jana kimdin oğuzun açtırgan bolsa, oşonun soğunan kemibö şartı menen dal oşol soğuptoru oz açtırgan insandın, başkaça aytkanda, balansına jatkırılgan bolot. Demek karasaňızlar, bul ayda oğuz açtıruu da öte manilүү. Birok, oğuz açtıruu degende bizde kebir uçurlarda kursak toyguzuunu düşünüşet. Oğuz açtıruu degen söz kursak toyguzuu degendi bildirбейт. Misalı, oğuz kaçan açılat? Oğuz şam namazı vaktısı geler menen, azan aytılar menen, adam balası sünnötte je hurma menen, bir kurma menen, kurma bolboso su menen, su bolboso kolunda emne var bolsa, oşolor menen emne kılat? Oğuz açat. Mına oşol oğuz açuu prosesin kimdir birögö kamsızday turgan bolsa, anda oşonun bir kündük kılgan ibadattardan gelgen sooptorun barına emne kılgan bolot, bolgon bolot. Biro kursagın toyguzsa, andan da görök sooptorga emne kılat, bolgon bolot. İnşallahurrahman, Hudaý Taalam oşol sözlerge, oşol aytılgan amaldarga jetkirsin inşallahurrahman. Kim deyt bul ayda özünün mal mülkünön, bolgon mal mülkünön az bolsa da Allah Taalanın joluna sarptay turgan bolsa, biz misal onu mınday düşündürsek bolat. Adam balasını ekonomikalık abalı argınday bolat. Kimdir biri 1000 somga bolbayt. Kimdir biri andan aşıkçalarga kimdir biri bay, kimdir biri gedey, kimdir biri orta. Birok bul mal mülkünön Allah yolunda sarptoo degen söz bir gana baylarga taandık emes. Baylar ansız ele oşol ibadattın atkaruulary mildetli olup eseptirer. Zeket degen nerse var, sadaka degen nerse var. Ova, birok orta abaldagılar jana gedeyler dagı Allah yolunda infak, Allah yolunda sarptooloru dagı emne en faziletli amaldardan bolup eseptilet bul uçurda, Ramazan, özgöçö Ramazan ayında. Kim Allah üçün az bolsa da mal mülkünön sadaka bere turgan bolsa, anda emne olot deyit. Oşol insandın bardık günölörü geçirilet, jana tozokton kutkarılat. Öte çoğun bir sıylık. Sebep degende, degele Ramazan ayı Allah Taala'dan kuldarga berilgen çoğun bir nimat bolup eseptilet. Irolongon bir jakşılık Allah Taala'dan. Allah'ın meyrimdүүлügü. Kim Ramazan'a jetip, Ramazandın içinde günölörü geçirilүүsü üçün amal kılbagan bolsa, Paygambarımız aytat, bul insan deyit. Emne? Bul insandın murdu jerde sürülsün degen bir sözü var. Başkaça aytkanda bul insan tozoktan başkasına tatıktı emes. Sebep degende Hudaý Taalam 5'tin 8 eşigin toluğu menen açıp, tozoktun badık eşiklerin jaup, şaytandardı toluk çınjırga baylap, Müslüman balasının en çoğun düşmanı olgan napsisin dağın tarbiyaloo iretinde orozonu parız kıldı. Sebebi napsisi orozo arkulu alsız, küçsüz bolot. Küçsüz bolgonduğu üçün adam balasa tasir et albayt. Demek senin ruhun, senin jürögüň toluğu menen Hudaý Taalaga umtuluğa dayar, mümkünçülük toluğu menen bar. Oşondon en jеңil bolgon bir jol menen paydalansa bolot Ramazandın içinde. Sebebi bul toskolduklardan bari joyulgan.
Шайтан деген тоскоолдук жоюлган, напси деген тоскоолдук жоюлган, тозок деген тоскоолдук жоюлган. Анда жакшылыктарга, изги болгон иштерге жол ачык болуп туруп, ошол жолго түшпөй, ошол жолдо кадам таштабаган болсо, бул адам сараңдардын сараңы деген сөз. Бул адам жалкоолордун жалкосу деген сөз. Бул адам Кудай Тааланын мээримине ниет кылбай, мээримин эңсебей, бейишти эңсебей каалабаган бир инсан деген бир түшүнүк пайда болот. Ошондуктан бул убакыттарды өтө кылдат менен, чын көңүл менен, эмнебес менен ниеттерибизди тазалап туруп пайдаланабыз. Дагы өтө маанилүү болгон бир жер Имам Раббани айтат дейт. Кимге Рамазан айында жакшы иштерге, игзиликтерге оомат ыролонгон болсо, демек Аллах Таала ошондо инсандарды тандап аларга ооматын ыролойт. Оомат ыролонгон болсо, ошол айда жакшы иштерди аткарган болсо бул инсан, калган 11 айдын убактысында дагы калган 11 ай бул оомат андан кетпейт, коштоп турат дейт. Ким жакшылыктардан бул айдын ичинде ажыраган болсо, ага оомат ыролонбой, жакшы иштерден, ибадаттардан, сооптуу иштерден, изгиликтүү иштерден алыс болуп туруп, мечитке барбаса, таравих намазын окубаса, орозо кармабаса, садакасын бербесе, мамилесин оңдобосо, туугандар менен, башкасы менен, кошунасы менен айырмасы жок, тегереги менен бир гармонияда жашабаса, бул инсандын калган 11 айы дал ошондой таризде өтөт деп айтат Имам Раббани рахматуллахи алейхи. Демек, өтө маанилүү болгон бир түшүнүк бул жерде. Адам баласынын жылда 12 айы бар. 12 айын толук кандуу, берекелүү, бир даражада, бейкуттуулуктун ичинде, комфорттун ичинде, гармониянын ичинде, өзүнүн ичинде жана сырткы дүйнөсү менен, тегереги менен гармонияда жашоосун өткөрүүсү үчүн бир ачкыч бар деп айтат Имам Раббани. Ал ачкыч Рамазан айында Кудай Таалага мүмкүн даражада жакындоо болуп эсептелет. Ошондуктан келгиле урматтуу мусулман бир туугандар, бул Рамазан айында Кудай Таалабызга кулчулукту эң татыктуу даражада көрсөтүүгө аракет кылалы. Албетте кемчиликтүүбүз, албетте кээ бир учурларда күнөөлөрдү кылып коебуз, албетте адашабыз, албетте бутубуз тайып жыгылган учурларыбыз болот. Бирок Кудай Тааланын мээри менен үмүтүбүз үзүлбөш керек. Кудай Таалам тобо эшигин кыямат кайымга чейин ачык калтырып койгон. Кудай Таалам тобо эшигин ар бир адамга жаны кекиртекке келгенге чейин ачык калтырып койгон. Ошон үчүн кылган жаман иштерибизге бушайман болуп, көз жаш төгүп, Алла Таалага сөз берип, эй Раббим, пендемин, адаштым, туура эмес кылдым, кабыл кылдым мен. Ошол күнөөм бар экен, сенден башка кимге баш калкалайм, сенден башка кимге барам, кимден кечирим сурам, я Рабби дей турган болсо, Алла Таала сөз берди. Инналлаха таввабур рахим. Кудай Таала тоболорду кабыл кылуучу жана мээримдүү зат. Сен канча күнөө кылсаң, тоболоруңду кабыл кылат. Сен бир нерсени так билүүң зарыл. Сен канча күнөөлөрдү кылсаң да Кудай Тааланын мээримин ашып ташып кете албайсың. Ооба, канча жаман иштерди кылсаң да Кудайдын мээриминен ашып кете албайсың. Ошон үчүн айтат, ким Алла Таалага эртең кыяматта жолугуп, ошол жер жүзүн толук күнөө менен толтуруп Кудай Таалага алып барса, Алладан кечирим сураса, ширк кылбай, Алла Таалага шерик кошпой, бидаттарга түшпөй, динге жаңылыктарды киргизип, динди өзгөртпөй,
Пайгамбардын кандай келген болсо дал ошондой жашоого аракеттенген инсан Кудай Таалага ошондой абалда жолугуп, ошол жер жүзүн толугу менен күнөө менен алып бара турган болсо, ey Раббим ошончолук күнөөм бар. Ошончолук күнөөм бар. Бул күнөөмгө эгерде карай турган болсом, жерим тозок, ey Раббим, бирок сенин мээримдүүлүгүң бар. Мээримдүүлүгүңө мен иман келтирдим деп Алладан кечирим сураса, Алла айтат, тиги бир күнөө толуп кеткен жер бетин, шарды алат дагы, анын ордуна соопторду ага уролоп коет дейт Алла субханала тааля. Мээримдүүлүгү ошончолук. Бирок Алланын мээримдүүлүгү бизди алдатпасын. Себеби шайтан алейхилана адам баласын, шайтан алейхилана адам баласын Алла Тааланын аты менен, ысмы менен мээримдүүлүгүн алдап коет. Эмне кыласың ибадат кылуу, эмне кыласың дин менен жашаганга, эмне кыласың орозо кармаган, эмне кыласың Рамазанды, эмне кыласың бул мусулманчылыкты, эмне кыласың Куранды, эмне кыласың, бул сага кереги жок деп адам баласын эмне кылат? Адаштырып коет. Алланын мээрими баары бир Алла Таала мээримдүү. Куранда айтчы Алла Таала эмне дейт? Күнөөрдү кыла бересиң, Алла Таала эртең сени кыяматта кечирет деп адамды эмне алдап коюшу мүмкүн. Ошон үчүн имандын туурасы, имандын кабыл болуусу үчүн ар бир адамдын иманы кабыл болбойт. Бир гана кайсы адамдын иманы кабыл болот дегенде айтышат. Кимдин иманы үмүт менен коркунун ортосунда болсо, ошонун иманы кабыл болот дейт. Үмүт менен жашайт. Күнөөм бар, бирок Аллахка үмүтүм бар. Корку менен жашайт. Мен бейишке кирбей, тозокко түшүп калышым мүмкүн деп ошону экөөнүн ортосунда жашаш керек. Мына ошондой абалды Рамазан бизге алып келет. Эгерде Рамазанды татыктуу даражада пайгамбар кандай көрсөткөн болсо, Алла Таала кандай буйруган болсо, ошондой эгерде аткарсак, Аллах субханала тааля сабагыбызды берекелүү болсун, айтылган сөздөргө амал кылсын, дагы бир жолу орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.